4 igrača koji se ne znaju otprije moraju djelovati kao tim. Žele li u potjeri zaraditi novac? Međutim, na tom putu stoji im lovac. Krenimo s potjerom. Dobro večer i dobrodošli u još jednu potjeru. Opet imamo 4 stranca koji su se u kratko vrijeme tako zbližili i postali takav tim da ćete to tek vidjeti. Upoznajmo ih imenom, zanimanjem i godinama. Ja sam Srećko, imam 47 godina, dolazim iz Črečana u Međimurju i po zanimanju sam kovinotokar. Ja sam Sonja iz Virovitice, diplomirani sam politolog, umirovljeni časnik Hrvatske vojske i mama. Ja sam Maja, imam 21 godinu, dolazim iz Nedelišća i studentica sam. Ja sam Zvonko, 52 godine iz Zagreba, profesor. Kao što znate, najprije igraju pojedinačno, zatim osvajaju, nadam se, što veći iznos, odlaze lovcu, ako mu pobjegnu, odlaze u završnu potjeru. Prvi koji će to pokušati, nadam se i uspjeti, je kapetan Srećko. Srećko, dobra večer. Birani se za kapetana zbog imena ili ono kao Kvisko, Srećko? Pak ne, mislim da sam Bingo. radi svoje sportske prošlosti gdje sam puno puta bio kapetan odbojkaške momčadi, valjda su me zato izabrali. A imate li vi potencijala, Srećko, za to? A to ćemo vidjeti. Inače, tata? Tata 2 djece, kćer Tatjana, sin Borna, oženjen. Godina? To je to. Djeca, kćer 23, sin Borna, blizu 2 godine. Da, pa to je super razlika, znate. Prava kombinacija. Mogu se zajedno igrati, mogu ovo, mogu neku majicu naslijediti jedno od drugog. No? To je najprije. Srećko moj, sretno vam bilo, vrijeme sad. Koji američki tenisaš 90. godina 20. stoljeća osvojio 6 Wimbledona u pojedinačnoj konkurenciji? Točno. Koja je glumica bila u ulozi Irene Grobnik u TV seriji Bitange i princeze? Dalje. Mila Elegović. Koji je grčki bog s gejom dobio 3 djece s po 100 ruku i 50 Zeus. glava? Zeus. Uran. ASEAN je organizacija koja okuplja 10 država s jugoistoka kojeg kontinenta? Azije. Točno. Koji je digitalni kućni ljubimac podrijetlom iz Japana 90-ih zaludio djecu? Tamaguchi. Točno. Koje se mitološko čudovište crvene boje nalazi na zastavi Walesa? Kenotaur. Zmaj. O kojoj se prvoj dami Argentine Andrew Lloyd Webber i Tim Rice napisali musical? Evita Peron. Točno. Koji je svemirski teleskop nazvan po američkom astronomu? Hubble. Točno. Po kojoj su državi evropski doseljenici u Sjevernu Ameriku nazvali Purane? Pensilvanija. Turskoj. Biljka gladiola nazvana je Turkey. Dobro, Pensilvanija. Mislim, v koju državu su došli? 5 točnih odgovora, to je 17.500 kuna. Ostaje nam upoznati lovca. On vas uvijek napada s visoka. Njega ćete teško spustiti na niske grane. To je naš prvi lovac, Dejan Kotiga. Taman kad pomislite da ste na sigurnom, on vas zaskoči i zasjede. Naš drugi lovac, Mirko Miočić. Ona je uvijek u prvom planu, a njezini protivnici uvijek u njezinoj sjeni. To je naša lovkinja Morana Zibar. Je li ekipa maštala, joj, voljeli bismo dobiti tog i tog, ili vam je apsolutno jednako? Ekipa se složila prvo sa mnom, isto da najviše ne bi htjeli Mirka Miočića, a nekako prema do sad viđenom najviše bi nam legao Kotiga, Dejan, ali vidjet ćemo. Kotiga bi vam legao. Svi su neugodni, ali ajde. Dobro, kako se ono kaže, pazi što ne želiš, moglo bi ti se ostvariti, jel? Lovče, izvolite. Dobro večer, Srećko. Dobro večer, Tarik. Dobro večer, Mirko. Niste poželjni, vidite. Eto, dogodi se i takva situacija. Međutim, ko zna što će nam naše natjecanje donijeti. Ovako, osim, vjerujem da ste znali Wild Turkey, ali moram, osobno me smeta da je Mila Elegović-Bajić
kolegica od Tarika to Nije Balić, samo Mila Elegović. Pardon, onda bijaše. Mila Elegović, da je kolegica od Tarika, to nije uopće čudno, ali ona i moja kolegica, budući smo zajedno glumili u seriji Bitange i princeze. A već smo rekli gdje mi je na vrh bila nečega. Na vrh jezika mu je bila Mila. Zgodno. Evo, naš kapetan Srećko donio je... Dakle, 17,5, 5, osrednje. Zato nudimo 7,5 tisuća kao nižu ponudu. Nećemo. I 45 lijepih kao višu ponudu. Što kažu dame, te Zvonkec? Ekipo, savjet za mene. Čuj, moj savjet je da ostaneš pri srednji. Ali poznavajući tvoje znanje i koliko smo tu razgovarali, uvjerena sam da možeš iš više, ali ostavljam ipak odluku na tebi, na tvoje savjesti. Ne bih se štela mešati. Majo? Slažem se da možete za više, ali eto, srednja ponuda, čist ok iznos. Zvonko? Nek proba više ako mu se da. Da li vam se Srećko? A meni se ne da, a? Mislim, malo sam omanao na ovim prvim, pa ću ipak uzeti srednju. Da, pokušamo doći do kraja. Prilike očekivano. Srećko. Onda za 17,5 tisuća kuna nastavimo s Potirom. Srećko moj, trebate 5 točnih odgovora. Evo prvog pitanja. U kojem dijelu mladu redovnicu, bivšu cirkus, u kojem dijelu, dok ja shvatim logiku, u kojem dijelu mladu redovnicu, bivšu cirkusku artisticu postavljaju na mjesto Gospina Kipa? A. Glorija, B. Robinja, C. Tirena. Dijelu i dijelu. Velika razlika. A. Glorija. Točan odgovor je A. Glorija. 4 koraka ste do završne Potire. A vi, gospodine Marinkoviću, odgovorili ste A. Glorija. Naš klasik, poznata predstavak. 3 koraka je Mirko ostao iza vas. Sljedeće pitanje, molim. Kojega je datuma 1722. Jakob Regeven otkrio tihooceanski otok Rapa Nui? A. 5. travnja, B. 6. svibnja, C. 7. lipnja. Odgovorili ste A. 5. travnja. Točan odgovor je A. 5. travnja i samo ste 3 koraka do završne Potire. Mirko je odgovorio A. Ostao 3 koraka iza vas. Uskršnji otok. Tako je. Uskrš ne može pasti na ova druga 2 datuma. Apsolutno. Je li to bila vaša logika, Srećko? Normalno da je bilo. Normalno da je, da. Mila Ilegović i... I Zmaj. Da, što ste vi rekli za Zmaja? Kentaur. Majki crveni. Idemo dalje. Po kojoj je ptici nazvan hrvatsko-ugarski kralj Matija Korvin? A. Po gavranu, B. po sokolu, C. po sovi. To ne bi trebalo biti problema. A. Po gavranu, točan odgovor je A. Po gavranu. 2 koraka do završne Potire. Mirko odgovorio A. Ostao 3 koraka iza vas. Dobri kralj Matijaš. 15. stoljeće. Idemo dalje. Kojim je kemijskom elementu simbol jednoslovo? A. Bromu, B. Osmiju, C. Vanadiju. Srećko. V. V. Nije va. Ovo je Br. Os. Točan odgovor je C. Vanadijum. BR je brom, a B je bor. Br sam rekao. Tako je. Ali jedno slovo bi moglo biti da je bio ponuđen bor, jer ima elemenat bor koji ima jedno slovo. Apsolutno. Brom. 5 s kemije, 1/4, plakao sam ko godina. Možete biti. Nikad mi kemija nije bila. Evo novog pitanja. Fizika. Sve omiljeni predmeti. Crna žuna najveći je evropski. A. Djetlić, B. Gnjurac, C. Tetrije. Crna žuna. Srećko odgovorio A. Djetlić. Točan odgovor je A. Djetlić. Još samo jedan točan odgovor tražimo i vi ste u završnoj Potiri. Mirko odgovorio A i ostao 2 koraka iza vas. Mirko igra bez pogreške, ali vas ne može stići, što znači da ste odlični i mogli ste ići na višu ponudu. No dobro, Srećko moj, evo još jedno pitanje. Kako bi s obzirom na poznatu izreku glasila domaća inačica imena Margarita? A. Biserka, B. Ljubica, C. Suzana.
Srećko odgovorio C. Suzana. Točan odgovor je A. Biserka. Naš lovac odgovorio je A. Biserka i došao korak iza vas. Margaritas Ante Porkos, biser je pred svinje. Eto, ja to nisam rekao. Dobro da znam. I još jedan točan odgovor, ali sada više nemate pravo na pogrešku. Srećko, tko osvaja PGA turnire? A. Golferi, B. Jedriličari, C. Kuglaši. Srećko je odgovorio A. Golferi. Ako je odgovor točan, Srećko ide u završnu potjeru. Točan odgovor je A. Golferi. Bravo, Srećko. Igrate golf? A ne, gledao sam par puta uživo ali to je vele sport za bogataše. Kažu dečki koji, uglavnom dečki koji igraju, da je to savršeno za duh i tijelo. Nisam probao, vi Mirko? Nisam također, a to što govorite, sam od više ljudi čuo, koji recimo u prvu, na primjer Toni Kukoč, naš poznati košarkaš, se oduševio golfom možda više nego košarkom u Americi. Da, to je i rekao, da. Da. Kažu da je fenomenalno. Probat ćemo možda jednog dana. Srećko na svoju poziciju. Hvala. Časnice i majko, izvolite. Maestro. You don't have to worry about me. Daniel Craig je James Bond po drugi put. Frank Bond. Ispriječava ostvarenje opakog plana organizacije Quantum. Ovog petka u ciklusu filmova o Jamesu Bondu Zrno utjehe nakon Dnevnika na Prvom. Večeras na Prvom. Večer na 8. katu s Darkom Rundekom. Labirint. Kuća od karata. Sonja. Molim. Ja sam bik, drago mi je. Drago mi je, ja sam rak. Ne, ja sam riba, ali moramo biti Sonja i bik, Okay. znate, da bi imalo nekog smisla. Sonja je moja stara poznanica, mlada poznanica, ali dugogodišnja. Majka, časnica, što još? Pa eto, majka, to je najbitnije. Znači, majka Sare Marije sa 20 godina, studentica medicine u Zagrebu, Stipe 16 godina, polaznik gimnazije u Virovitici i igram Belu. To je najbitnije u mom životu. Dobro igrate Belu? Pa, trudim se, da, okej. Znači da imate kočijaškog u sebi, ha? Vrlo. Draga Sonja, vrijeme vaše počinje sad. Koja članica Europske unije ima kopnenu granicu s Crnom Gorom? Dalje. Hrvatska. U kojem našem filmu Mirjana Rogina glumi zaljubljivu slastičarku? 3 muškarca Mrete Šaljara. Točno. Koje ime povezuje Ilijadu i animirane Simpsonove? Homer. Točno. Koji je pridjev u imenu jedine autohtone domaće pasmine pasa ovčara? Hrvatski. Točno. Koji je drugi po veličini mađarski grad svoje ime dao popularnoj tankoj kobasici? Debrecen. Točno. U grčkoj je mitologiji Zeusova majka Rea. Tko mu je otac? Kron. Točno. U koju dubrovačku luku uplovljavaju putnički brodovi? Gruž. Točno. U kojem je gradu sjedište Europske središnje banke koja provodi jedinstvenu monetarnu politiku EU-a? Dalje. Frankfurtu. Koji je austrijski političar bio glavni tajnik UN-a? Dalje. Kurt Waldheim. Koji je najtrofejniji ženski rukometni klub u Hrvatskoj? Koprivnica. Podravka, draga moja. Koprivnica kao grad iz kojeg dolaze, da. Okay. Znači, hrvatski pas može, Hrvatska kao članica EU ne može, jel? Imali ste 6 točnih odgovora, 21.000 kuna. Mirko Mijočić. Hvala lijepo. Molim lijepo. Dobro večer, Sonja. Dobro večer, Mirko. Sada imam kapu, napravila bih ovo, ali eto. Hvala. Molim. Lijepo ste to izveli, iako vas je, reklo bi se, Hrvatska na prvom pitanju iznenadila, a onda malo je Frankfurt pobjegao i tako. Ali uglavnom... Dobro, Frankfurt, to mi je baš eto, reću da nisam znala. A što je bilo u glavi? Članica EU s Crnom Gorom? Ne, to sam totalno... Bosna nije, ovo nije. Evo, imamo manju ponudu od 5.000 kuna, koju vjerujem nećete prihvatiti, i lijepu zamanu više od 50.000 kuna. Srećko? Srećko.
Pa Sonja, ja mislim da imaš ti znanja da oboriš Mirka s nogu i s ovom većom ponudom, ali trebamo što više igrača za završnu, pak uzmi srednju. Okay. Gospođo Sonja, trebamo vas ovdje, branite svoj iznos. Okay. Zvonko? Srednja ponuda bi bila adekvatna u ovoj situaciji, dobro je to. Ok. Dobro je to. Oboren je Mirko već s nogu, vidite da je sjeo. Daj Bože da obranim i tu moju Više od 2,5. Što sam, jel te? Ostajete na srednjoj ponudi. Tako je. Dobro. Za 21.000 kuna nastavit ćemo s Potirom. Sonja, trebate koliko točnih odgovora? 5, jel? Tako je. Pitamo vas na početku, koji plin neugodna, oštra mirisa služi za dezinfekciju vinskih bačava? A. Dušikov dioksid, B. Sumporov dioksid, C. Ugljikov dioksid. A. Sonja je odgovorila B. Sumporov dioksid. Točan odgovor je B. 4 koraka do završne Potjere. Mirko znao i ostao 3 koraka iza vas. Da. A sada, ono što je za Nijemce Mažinova, za Francuze Mažinova, za Nijemce Siegfriedova, za Fince je A. Mannerheimova linija, B. Metaxasova linija ili C. Reinhardova linija. Sonja odgovorila B. Metaxasova. Točan odgovor je A. Naš Mirko je odgovorio A i došao 2 koraka iza vas. Obrambene linije, dakle, iz Drugog svjetskog rata, koje su, dakle, branile se od svojih neugodnih susjeda. Dobili su po ministrima obrane i generalima nazive. Dobro, prešli smo tu liniju i idemo dalje. Koji je SF autor stvorio lik računala s umjetnom inteligencijom HAL 9000? A. Arthur C. Clarke, B. Isaac Asimov ili C. Philip K. Dick? B. Isaac Asimov. Točan odgovor je A. Arthur C. Clarke. Naš Mirko je odgovorio A i došao korak iza vas. Sva 3 sjajna pisca, mnogo dijela sam njih, stvarno mnogo sam dijela jer sam veliki fan bio u mladosti, pa i sada znanstvene fantastike, međutim, poznata Odiseja, Arthur C. Clarke. Sonjice, što možemo učiniti za vas? Ništa. Da vratimo samopouzdanje. Ajmo dalje. Lagano pitanje i to je to. Tako je. Nešto kaj znam. To će biti lagano. Koja je tvar biljnog podrijetla? A. Kamfor, B. Spongin, C. Želatina. Sonja odgovorila C. Želatina. Točan odgovor je A. Kamfor. Ako je Mirko odgovorio točno, na moju veliku žalost, vaša igra je završena. Mirko je odgovorio A. Da. Mirisna tvar, mislim da je iz neke biljke iz Indije se dobiva. Žao mi je, Sonja, nije išlo ovaj put. Eto. Više sreće drugi puta, tako? Tako je. Veselim se ponovnom susretu. Hvala, Sonja, puno. Molim lijepo. Hvala. Majo, izvolite. Ode Sonja, došla Maja. Jako to osobno shvaćam. Sonja i Maja su kćeri od moje najmlađe tetke. I znate, ja to proživljavam sad burno. Da. A Majo, dobro mi došli. Večer. Prvi put na kvizu. Pa, neka bude sa srećom. Hvala. Maja sada priča život svoj. Eto, ja sam studentica informatike, studiram u Varaždinu, sad je 2. godina. U slobodno vrijeme volim čitati, sviram gitaru za svoju dušu. Kakav sam šok doživio kad sam shvatio da je Maja pčelica Njemica. Znate, dugo to nisam znao. Možemo li? Možemo. Vrijeme sad. Koji je nadzvučni putnički zrakoplov bio zajednički projekt Velike Britanije i Francuske? Concorde. Točno. U kojem se gradu nalazi Burj Khalifa, najviša građevina na svijetu? Dubaj. Točno. Kojoj je državi zbog politike apartheida do 1992. bio zabranjen nastup na olimpijskim igrama? Iran. Južnoafričkoj republici. Kojeg je obrtnika zazivala gospa Jela iz hita Jimmyja Stanića? Dalje. Dimnjačara. Koja se kost latinskog naziva klavikula nalazi između prsne kosti i lopatice? Ključna. Točno.
Na području kojeg se nacionalnog parka nalazi Anića Kuk i Manita Peć? Dolje. Paklenice. Koja boja igrači karata nedostaje trefu, karu i piku? Herc. Točno. Na kojim dvama kontinentima danas žive lavovi? Australija i Afrika. Afrika i Azija. Kojem su japanskom jelu glavni sastojci sirova riba i kuhana Sushi. riža s octom? Točno. Kojeg hrvatskog glazbenika od 1997. prati instrumentalni sastav Humans? Neo Belan. Izvan vremena, ali priznali smo. Onako, s zvukom sirene. 6 točnih odgovora, to je 21.000 kuna. Dobro večer, Majo. Dobro večer, Mirko. Vidim, bili ste vrijedni, kao što vaše ime i asocira. Hvala. Malo vam je nešto generacijski uteklo, taj dimnjačar. Jer dimnjačar, mladi ili star, znate što može svakoj ženi? Recite mi. Popraviti kvar. Apsolutno. Međutim, lavovi su vas malo zatekli. Lavovi. Ne australski poznati. Ali, osobno ja, živim tamo gdje gledam paklenicu svaki dan. Doduše iz daleka, ali ipak je vidim. A vama je to malo ipak dalje. Ovako. I napomenuli ste mi u početku da ste iz Varaždina. Nisam iz Varaždina, tamo studiram. Nije bitno, nego naglasak je bitan, jer je velika se rasprava vrši, jer redovno Varaždinci kažu iz Varaždina. Što je ispravno? Izgleda da može jedno i drugo. Izgleda da može jedno i drugo. Iz Varaždina. Osvojili ste 21? Zato vam kao 1000, ali zato vam kao nižu ponudu nudimo 10.000. Međutim, za višu nudimo 50. Srećkom. Majo, ovo si super odigrala, ali da potvrdiš to, vrati se na svoje mjesto, uzmi tu srednju ponudu. Zvonko? Aha. Pa, Majo, nastavi tako lijepo igrati, odgovarati. Srednju uzmi, to bi bilo okej. Hvala. Ubi sve i vrati se Sesvetskim u 4.15. Pa ja ću uzeti nižu ponudu. Nižu? Da. Majo. Majo. Vjerujem da ćete uspjeti, ali žao mi malo zbog vaše malodušnosti. No, što je to je. Prvi put je, pa neka bude. Da. Bezbolno. Dakle, za 10.000 kuna nastavimo s Potirom. A ti lavovi u Australiji lete? Skoro. Ovoliko iznad zemlje. Da. Prvo pitanje za vas. 4 točna odgovora trebamo. U čijim putovanjima nailazimo na izmišljenu vrstu bića Yahoo? A. Childa Herolda, B. Gulliverovim ili Thoma Sawyera C. Maja tvrdi da je to odgovor A. Točan odgovor je B. Gulliverovim. Naš Mirko je odgovorio B i došao 3 koraka iza vas. Dakle, svi smo kao klinci čitali Gulliverova putovanja, međutim, roman je zamaman i opisuje zemlju Browing Dag i tako među i raznim stvorenjima koje sreće. Gulliver ima i ta čudna stvorenja i Yahoo, po kojem je, nećemo reklamirati, ja? Putovao je Child Herald, a međutim, to je drugo nešto. Byron. Niste se susretali sa Gulliverom? Nisam. Dobro, idemo dalje. Sad će neki dimnjačar. Koje je boje pigment lutein prisutan u lišću biljaka? A. Crvene, B. Smeđe, C. Žute. Maja je odgovorila B. Smeđe. Točan odgovor je C. Žute. Naš lovac je odgovorio C. I sad je samo 2 koraka iza vas. Držite se, Majo. Novo pitanje. Na rogu Afrike 2 su države čija imena počinju slovom A, B, E, C, I. Majo, koje su to države? Eritreja. Točan odgovor je B, E. Upravo tako. Naš lovac je odgovorio A. Dakle, M. Nećemo naširoko komentirati. Normalno da su to Etiopija i Eritreja. Međutim, ruka je bila ovaj put stvarno brža od mozga. Najbrži prst, Mirko. To je nekad bilo. Idemo dalje.
Na kojoj je rijeci smješten grad Ogulin? A. Na Dobri, B. na Korani, C. na Kupi. Maja je odgovorila C. na Kupi. Točan odgovor je A. na Dobri. Naš dobri i pošteni Mirko odgovorio je A i došao 2 koraka iza vas. Dobra, Đulin ponor, poznato. Tako je. Evo novog pitanja. Braća Rusi Dmitri i Aleksandar Dobroskok skaču A. u dalj, B. u vis, C. u vodu. Majo, Dobroskok. C. u vodu. Točan odgovor je C. u vodu. Evo naše Maje 2 koračića do završne potjere. Mirko je odgovorio C. u vodu. Kako bi se vi onda prezivali, Mirko, da vaše prezime opisuje ono što vi radite? Mirko sve zna. Idemo dalje. Sveznadar, kao Haznadar. Kome je anđeo rekao, što tražite živoga među mrtvima? A. Mariji i Mariji Magdaleni, B. Petru i Pavlu, C. Ponciju Pilatu i Herodu. Maja je odgovorila B. Petru i Pavlu. Točan odgovor je A. Mariji i Mariji Magdaleni. Naš lovac je odgovorio A i sada je korak iza vas. Na uskršnje jutro Marija i Magdalena su došli na grob da bi posjetile Isusa, međutim zatekli su anđela, poznato sa vjeronauka. Preskočili ste? Nisam, ali zbunila sam se. Dobro. Još samo 2 točna odgovora. Mirko je korak iza vas, pazite se, ne smijete pogriješiti. Postav pinakoteke najviše će se svidjeti ljubiteljima. A. Arheoloških izložaka, B. Skulptura, C. Slika. Maja je odgovorila B. Skulptura. Točan odgovor je C. Slika. A ako je lovac odgovorio točno, gotovo. Lovac je odgovorio B. Krasno. Evo još jedna šansa. Dakle, nećemo. Nećemo. Gliptoteka, kipovi, pinakoteka, slike. Pitamo vas, Majo. Kome je za vrijeme Trojanskog rata dom i obitelj čuvao pouzdani mentor? A. Agamemnonu, B. Menelaju, C. Odiseju. Maja je odgovorila B. Menelaju. Treće neće biti. Točan odgovor je C. Odiseju. Mirko, ovo ne vjerujem da je promašio. Nije. I za vas je igra završena. Žao mi je, Maja. Odisej je lutao, dugo je bio odsutan, trebalo mu je čuvati. Da. Majo moja, žao mi. Puno sreće. Hvala. Neki drugi put se vidimo. Hvala. Doviđenja, Majo. Doviđenja. Pomislio sam da je Sonja ispala zato što su svi drugi likovi iz crtića. Međutim, prevario sam se. Još jedan lutak, Zvonko. Pa gdje ste mi, Zvonko? Pa evo tu sam malo došao. Što, malo ste žene odstranili iz vaše ekipe? Pa tako je ispalo, žao mi je. Ali Srećko treba društvo. Najprije Zvonko na brzinu, ja znam, drugi ne znaju. A ja sam Zvonko, živim tu u Zagrebu, radim u knjižnici, snimam knjige, spremamo mi jedan mali lokalni kviz tamo u knjižnici, poslije oko zime. I to, imam brojnu familiju, čak sam dobio i unučicu pre 3 mjeseca i tako. Unučicu, vi? Pa da, je. Tako mladi? A što ja znam, 52 godine, to je tako. O, dobro, znači počeli ste s 10. malo poslije. A počnemo sad vašu minutu, vrijeme, sad. Koja je voćka s natpisom najljepšoj bila uzrok svađe među starogrčkim božicama? Jabuka. Točno. U kojoj je kategoriji Nobelovu nagradu dobio Milton Friedman? Ekonomija. Točno. Kako se zove jedno od najstarijih natjecanja u umjetničkom klizanju koje se od 67. održava u Zagrebu? Zlatna pirueta. Točno. Nakon aneksije koje je države 1938. Treći rajh došao do granica Jugoslavije? Austrija. Točno. Za koji su NBA klub u 80-ima igrali Larry Bird, Robert Parrish i Kevin McHale? Lakers. Boston Celtics. Čija je nit pomogla Tezeju da izađe iz Minotaurova labirinta? Molim? Ariadnina. Točno. Kako se zove kći Zlatara Krupića i Šenojina romana Zlatarevo zlato? Dora. Točno. U kojoj državi Albertov kanal povezuje rijeku Scheldu i Maas? Nizozemska. Belgiji. Koju geološku eru obilježava vladavina velikih kopnenih mazava dinosaura?
kreda. Mezozoik. Vremena više nemamo. 6 točnih odgovora, 21.000 kuna. A ima vas Mirko nešto za priupitati. A idemo do Mirka. Dobro večer, Zvonko. Dobro večer, Mirko. Dakle, lijepo, 6 odgovora, 21.000. Moguće, meni je uho zagrebalo, budući da sam u to doba jako pratio NBA, Larry Bird i ta generacija Boston Celticsa. I budući da smo svi u neko doba malo kasnije gledali Jurassic Park, ali ti dinosauri, to je Mezozoik, Trias i Jura Kreda. Eto, ali dobar je naš Zvonkic. Budući da ste 6 odgovora imali točnih, mi ćemo dati kao nižu ponudu 6.000 kuna. A kao višu ponudu, opet sukladnih 60.000 kuna. Srećko, što velite? Pa ovako, Zvonko, ne pada mi na pamet sam se boriti sa Mirkom, mada bi to bio doživljaj u životu. I zato bi ja ipak da se ti ovamo vratiš, mada znam da te kopka ovih 60.000, ali ipak ti odluči. Pa dobro, hvala ti na savjetu. Ja ću doživljaj njemu uskratiti, pa ću uzeti srednju ponudu. Dobro, prijatelj. Nadajmo se. Mislim, pokušat ću, naravno, pardon. Da. Evo, neka bude vaš zajednički doživljaj. Za 21.000 kuna nastavimo s potirom. Zvonko, 5 puta točno. Možemo li? Evo pitanje. U kojoj je državi 1940. ubijen sovjetski revolucionar Lav Trotski? A u Brazilu, B u Meksiku, C u Venezueli. Zvonko odgovorio B u Meksiku, točan odgovor je B u Meksiku, 4 koraka. Još. Mirko odgovorio B, ostao 3 koraka iza vas. Strašni Hazjajin ga je gonio od Turske preko Francuske svugdje i na kraju ga je našao u Meksiku. Da, tužno je ružno. Generali moji, možemo li dalje? Može. S kojim se klubom Jose Mourinho nije popeo na krov Europe? A. S Interom, B. Sportom, C. S Real Madridom. Zvonko, s Real Madridom. Točan odgovor je, tako je, C s Real Madridom. Naš Mirko odgovorio C i ostao 3 koraka iza vas. To su mu uzeli kao neku vrstu neuspjeha, to je dijelom bio i razlog što je otišao na novo u Chelsea. Da, sportom je bilo onako šokantno sa Interom. Oni parkirani autobusi u 16-tercu, ali dobro. Cilj opravdava sredstvo, što bi rekli naši sportski komentatori. Ma ne fali njemu titula, ima on neke zalihe. Dobro, faca je čovjek, svaka mu čast. Idemo dalje. Zvonko, koji je glumac brat glumice Shirley MacLaine? A. Gene Hackman, B. Robert Redford, C. Warren Beatty. Ona je Seka, nije Redfordova, nego je Warrenova. To znam. Ja ne znam. Sad znate. Naš Mirko je odgovorio C i došao 2 koraka iza vas. Poznata zadnja dvojica, osim starijeg malo Gina, poznati zavodnici, međutim, u Hollywoodu. Međutim, Warren je brat od Shirley. Tako je. Zvonko, pitamo vas dalje. Djede, kojom je afričkom državom vladao Milton Obote? A. Kamerunom, B. Tanzanijom, C. Ugandom. Zvonko je odgovorio B. Tanzanijom, točan odgovor je C. Ugandom. Mirko je odgovorio C. Ugandom i sada je korak iza vas. Bio sam u dilemi, da. Jer Idi Amin. Gospodina, pa izvolite. Idi Amin, da. Naslijedio ga je. Nakon državnog udara, kad je Obote malo gostovao u negdje bio u inozemstvu, gospodin Idi Amin je iskoristio prigodu i zasio. Dok miševa nema. Mačke, gospodara. Navukao sam vas opet. Mačke, ja. Idemo dalje, mačak. Evo ga. Koje je Vergilijevo dijelo poznato i pod naslovom O ratarstvu? A. Bukolike, B. Eneida, C. Georgike. Zvonko tvrdi da su to C. Georgike.
Točan odgovor je C. Georgike. 2 koraka do završne potjere. Je li Mirko i dalje korak iza vas? Ne, ovaj Nije. Krasno. postala je dilema. I meni isto pa i C-a ništa. Dobro je, malo zraka. Evo pitanja. Glavni grad koje je europske države na najvišoj nadmorskoj visini? A. Andore, B. Bosne i Hercegovine, C. Lihtenštajna. Zvonko je odgovorio A. Andore. Točan odgovor je A. Andore. I sada ste korak do završne potjere. Mirko, Lihtenštajn. Eto. A mislim, planinske su državi Andora i Lihtenštajn, da budem iskren. Pa i Bosna i Hercegovina. Da, tako je. Ali bio sam prilično uvjeren da Sarajevo nije u pitanju. Da, Sarajevo je malo u kotlini, da. Ali, dakle, Vaduz ili Andora la Vela nisam znao. Još jedan korak. Najveći biser do sadašnjeg dijela u ovoj novoj sezoni je odgovor našeg prijatelja. Koja je država dobila milijarditog stanovnika? Rekao je Bosna i Hercegovina. Pa čestitam. Zavisno čestitam. Ali brzo su se povećali. To čak nije toliko, rekao bi, ni pogrešno. Znamo, je li, da je Bosna dobila 6 milijardi stanovnika. Da, to je njega i navuklo. Tako je. A Zagreb, 5 milijardi tog, tako je. UN, da. Idemo dalje, još jedan točan odgovor i Srećko će imati dvokrevetni užitak. Koji je bend osnovao Buddy Holly? A. Krijesnice, B. Skakavce, C. Zrikavce. Zvonko je odgovorio C. Zrikavce. Ako je odgovor točan, idete u završnu potjeru. Točan odgovor je C. Zrikavce. Gdje ćete? Stanite. Moramo se za sada oprostiti. Aha, u redu. Hvala. Lijepo ste igrali. Hvala i vi ste lijepo. Da. Eto, Zvonko se pridružio Srećku u užitku zvanom završna potjera. Mjesecima su nas uvjeravali da je rast industrijske proizvodnje svjetlo na kraju tunela, da smo samo još koji centimetar ispod vode i da samo što nismo izronili. A onda je stigao hladan tuš i podatak o padu industrijske proizvodnje u kolovozu za čak 4%. Ima li nade za našu industriju ili će se Hrvatska morati pomiriti s, na primjer, konceptom Europskog staračkog doma? Saznajte večeras u Otvorenom. Vaše komentare, naravno, primamo već sada na Facebooku. Zvonko i Srećko, dobrodošli u završnu potjeru. Dvojice ste 2 koraka ste u startu ispred lovca Mirka. Branite 38.500 kuna, svaki točan odgovor unutar 2 minute udaljava vas 1 korak više. Jeste li spremni, dječaci? Možemo li? Vrijeme sad. U kojem su Disneyevu animiranom filmu ljubavni par lavovi Simba i Nala? Kralj lavova. Točno. Koja velika rijeka protječe kroz Minneapolis, najmnogoljudniji grad američke savezne države Minnesota? Mississippi. Točno. Koja je glumica i bivša supruga Teda Turnera 80-ih popularizirala aerobik? Jane Fonda. Točno. Koji je španjolski tenisač zbog dominacije na zemljanim terenima dobio nadimak kralj zemlje? Nadal. Točno. U kojoj je današnjoj državi grad koji je Aleksandar Veliki prozvao po konju Bukefalu? Irak. Pakistan. Kako se zove najcijenjenija vrsta soli koja se pojavljuje kao tanak sloj na površini vode? Natrijev klorid. Cvijet soli. Druga objavljena epizoda kojeg je stripovskog serijala naslovljena Šuplji zub? Alan Ford. Točno. Koji pojam iz engleskog jezika označava sustavno psihičko zlostavljanje pojedinca na radnom mjestu? Mobbing. Točno. Kako se zove otok čija istočna obala leži na Irskom moru, a najveća rijeka Shannon ulijeva se u Atlantski ocean? Irska. Točno. Kromatide su polovine kojih nitastih tvorbi u staničnoj jezgri? Dalje. Kromosoma. Kojeg je datuma 1946. rođen američki mirovni aktivist Ron Kovik? 4. srpnja. Točno. Tko je u grčkoj mitologiji jedini odgovorio na Sfinginu zagonetku? Odisej. Edip. U kojem zagrebačkom sastavu sviraju Tigran, Brada, Šparka i Kuzma? Dalje. Psihomodopop.
Koji je 813 metara visok indonezijski vulkanski otok između Sumatre i Jave? Borneo. Krakatau. Po kojem su švicarskom gradu nazvane konvencije kojima se reguliraju pitanja iz međunarodnog... Ženeva. Točno. Kako se zove hladni umak na bazi ulja i žumanjaka, prema nekima prozvan po glavnom gradu Menorke Maonu? Kako se zove? Srećko. Majoneza. Dobro večer. Po 5. put. Živio Mirko. Dakle, 11 ukupno poena. Dakle, 10 točnih odgovora. Tako, osrednje. Međutim, Zvonku i Srećku ostaje još jedna. Rekli bismo, neki put se pokaže i bitna prednost odlučujuća, a to je da mogu odgovarati ako ja pogriješim. Tako je. Dečki, puna koncentracija. Mirko, vama to ne moram ni govoriti. Vaše 2 minute, ako ste spremni, počinju sad. Koja je pasmina konja okosnica španjolske jahače škole iz Beča? Lipicanci. Točno. Koji naslov nosi vrhovni poglavar autokefalne pravoslavne crkve? Primas. Stop. Patrijarh. To je Srećko, vi ste glasnogovornik? Patrijarh. Dakle, Zvonko, konzultacije, Srećko govori, odgovor je točan. Mirko, nastavljamo vaše vrijeme. Tišina, molim. Nastavljamo vaše vrijeme. Sad. Koji je broj uz legendarnu povelju objavljen u Pragu početkom 1977. godine? 88. Stop. 77. Srećko? 77. To je točan odgovor. Povelja 77. Normalno da je točan odgovor kad je već i u pitanju bilo. Nastavljamo vrijeme. Dobro. Sad. Koji morski žarnjak s rakom samcem čini najpoznatiji primjer... Moruzgva. Točno. Iz koje Verdijeve opere glasovita arija Slava Egiptu? Ajda. Točno. Koji je književnik stekao slavu svojim prvim dijelom, ratnim romanom Goli i mrtvi? Norman Mailer. Točno. Ranom razdoblju kojeg arhitektonskog stila pripada pariška Notre Dame? Dakle, gotike. Točno. U grčkoj mitologiji Amazonke su legendarne ratoborne kćeri kojeg boga? Dakle, Apolona. Stop. Dečki? Aresa. Rekao je da kažete Aresa. Ares. To je točan odgovor. Točan odgovor, vraćamo Mirka. Aresa. Mirko, možemo? Može. Nastavljamo vrijeme sad. U kojoj je evropskoj državi Althing, jedan od najstarijih parlamenta na svijetu? Island. Točno. Koji je lanac restorana brze prehrane osnovan 1954. u San Bernardinu? McDonald's. Točno. Koja je pjevačica bila u braku s pjevačem Mirom Ungarom i vaterpolistom Ronaldom Tereza Lopatin? Kesovija. Točno. Kako uobičajeno nazivamo bezglavo bježanje krda životinja? Stampedo. Točno. Koji je maršal 8. svibnja 1945. bio sovjetski predstavnik na potpisivanju njemačke kapitulacije? Točno. Kojim se umjetnošću bavi Krležin Leon Glembaj? Slikarstvo. Točno. Kojoj je jadranskoj ribi latinski naziv Dentex dentex? Zubatac. Točno. Kojom je državom vladao kontroverzni Saparmurat Nijazav? Dakle, Turkmenistanom. Točno. U kojem se priobalnom gradu nalazi tvrđava Mirabela? Trst. Stop. Evo prigode, dječaci. Čekaj da se probam sjetiti. Reci Pula. Ja sam isto mislio da je Trst, reci Pula. Ajmo, Pula. Dobro, fino ste ponovili, ali nije. Mirko? Herceg Novi. Nije, nego Omiš. Bravo. Nisam znao, pročitao sam. Dječaci, molim vas, tišina. Mirko, nastavljam. Nastavljamo vaše vrijeme sad. Tko je režirao seriju Kuda idu divlje svinje? Ivan Hetlih. Dečki, ulovljeni ste. Šteta da nije bila Pula, da je bio Omiš, mislim da bi bilo... Naknap zbog vremena. Naknap, baš tako. Dobro. Mirko, čestitke pobjedniku najprije. Dobre. Eto, dečki, dobri ste bili. Mrvice se je moguće ovaj put i sreća prevagnula na moju stranu. U svakom slučaju čestitam na solidnoj predstavi. Dojmovi, Srećko, Zvonko.
Pa dali smo sve od sebe, to je bitno. Zadovoljno smo, igralo se lijepo, zabavili smo se malo, sve okej. Eto, veselim se ponovnom susretu. I s vama, cijenjeni gledatelji, hvala što ste opet bili u Spotiru. Budite opet uz nas i ugodan ostatak večera.